алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова çalışan ve шындықыды қаға бойлы мәлімат. Уғырсыз ұшықта ұшақның уғырлы қонуы. Сергей Аксенов Кезлев мемориятының Ишинин мемнун дегіл. Яқын вақытта Ярмада пайтақтының микрорайонларында yollar тамирленecek. Берекетлі Қырым Cumhuriyetimizde meyve ve sebzeler nasıl jıyıla? Қырымда süratli internet geçirilmesine kararının 400 milyon ruble ayrıldı. Uçak Moskvaga yakın yerde acele surette kondu. O Moskvadan Akmezjetke yol alaydı, ama kerekli yerge yetip barmadı. Aviaşirket bildirgenine göre көчүрүүжүгө кушлар учуп кирди. Ава кемеси ve yolcular nasıl alda bulungan akta bizim lefhamız. A321 uçağının yolcuları korkuttu. Bu unikal kadrlarını adi adamlar çektiler. Başta adamlar davuş işittiler, sonra иллюминаторда ateş göründü. Ребенок сказал, что увидел с крыла огонь, были хлопки, огонь. Хлопок, огонь, хлопок, огонь. Uçak Moskva'nın Жуковский havalimanından uçup çıktı ve Kırım'ın havalimanında konmak gerek edi. Ama uçup vakitinde onun көчүрүүчүлөрүнөн birisi yandı. Evvelki malumatga göre turbinaga kuş uçup kirdi. Bu sebepten tutashuf yüz berdi. Вот мы уже отошли от кукурузного поля, где мы упали. Рассказываю, как было. Мы начали взлетать. Самолет уже был на довольно такой нормальной высоте. И просто-напросто на взлете я услышал, как стал двигатель отказывать. Лайнерде 220-ден зияде yolcu бар еді. Учучулар Москваға yakın yerde uçağını acele kondurdular. Evvelki malumatga göre 15 adam çeşit derecede yaralandı. Ekipajның yaxşı çalışkanı sebebinden elak olganlar olmadı. Ekipajның komandiri Damir Yusupov, pilot Georgiy Murzin, Uyken Bortos, ozgarcı Dmitriy Ivlitskiy ve stewardessa Aliya Slekляева қолынған kelgenini yaptılar. Şimdi Жуковский havalimanında acele yardım brigadaları növbetçilik etti. Yolcularının Kırımga başka reysinen yollamaga planlaştıralar. Şimdi adamlarının ruhiyatçılar çalışa. Damir Yusupov реберлегінде ekipaj mükafatlanacak. Ekipaj erşeyni yüksek seviyede becerdi. Ağır vaziyette pilotlar doğru karar aldılar. Şüphesiz bu karaman hareketidir. Pilotlar ve bort ozgaracılarga maşallah. Yolcular da özlerini yaxşı ve tınç alıp bardılar. Biz ise vakıyalarını gözetmeye devam etemiz. Кезлев мемориятı ярамай çalışa. Çalışmağın liftlerinin deniştirilevi planı uçağı velsi tızılmek gerek edi, ama iş becerilmedi. Kanunsuz taşıvlar üçün ise GİBDD xadimleri işten boşatılacak. Bu haqta Sergey Aksyonov Кезлевде keçken çıkış toplaşıvda haber etti. Bu yıl başçının tekrar ziyareti oldu. O 100'den ziyade berilgen avalesi becerilevini nezaret etti ve kaydetti ki Кезлев мемориятı şerdimachılıqnen yaramay çalışa. Вы не приблизились, Евпатория, к рекорду Симферопольского района. Вчера был 9 часов 30 минут, сегодня 8:50 только. Поэтому, я думал, что мы пойдем, молча сидел, ждал, когда мы побьем рекорд или нет сегодня. Как бы видно, да, что собрались, коллеги. Просто я к чему говорю, если вы проводили бы, как я поручал, раз в месяц встречи в таком составе, ресурсники, пусть там даже без республиканских органов власти, у вас бы этих вопросов было бы в разы меньше. Регулярное информирование населения, то есть о этих проблемах. Понятно, что вы все вопросы решить не можете. Это не только вас касается. Роман Георгиевич, это я говорю всем. Эмде Аксенов хабар етті ки Путин берген авали бойынша Кезлевнің Умумрусия бала курорты оларақ инкешаф программасына көре девлет шифаханелері инфраструктур ағлар шу жүмледен yollar yanılıştırılacak. Акмезжетнің Борчуғрақ ве Хошкелді қасабаларында yollarının çok beklenilgen tamir işleri başlanacak. Bu haqta Devlet Дума мебусы ерлі сакенлерінен көрішкен вақыт хабар етті. Эмде Руслан Бальбек Белая Беш ве Свобода қасабаларыны зиярет етті. Нетижелер Ахта Султания Сетакаева. У нас нет ни воды нормальной, нет канализации. Вот этот вопрос уже 25 лет стоит. Свобода қасабасының evlerinde енді 25 yıldan beri merkezi su taminаты, канализация ve yağmur suları akızылығы yok. Сәкенлеріне rahatsızlagan bu meselелеріне олар Devlet Дума мебусына Руслан Бальбекке сесленdirdiler. У нас очень больной вопрос ливневые стоки по всему Симферополю. Когда происходят дожди, размывает маленькую ямочку, вода камень точит. Это первое. Второе. Если будет существовать ливневые стоки, сохранность дороги будет дольше.
Yollarda yağanak suvları toplana ve yaramay koku peyda ola. Hoşkeldi kasabasında yaşayan adamlar ise yollarının yaramay alına şikayet eteler. Yağmurlardan son bu yerde ozenler peyda ola. Mebus sakinlerine diglengen son vaxtınca çareni tavsiye etti. Yol greyderinen tegizlenecek ve çakıl tökülecek. Mutlak men maşına yibereceğim. Şagaldan gravi yiberip bu yerlerini doğrulatar traktörlerini yibereceğimiz doğrulatak cep bizge suallarımızga cevap verdi. Bu sene Seyitska sokağında kapital tamir işleri planlaştırıla. Bala bahçesine alıp kelgen yollar da peyda olacak. Emde Hoşkeldi kasabasında aylanma yolunun leyhasına para ayrılacak. Она пройдет по улице Синокосная, Блякима Гафарова, Лютфия Сафу и с выездом на Феодосийскую трассу. Hoşkeldi mikrorayonunda yakında cami kurulu başlanacak. Endi teritoriya ayrıldı. O muftiyat balansına geçti ve emde leyha hazır. Sakinler mebustan da caminin yanında 70 sotka ayırmağa rica ettiler. Anda olar içtimai cemiyetten muhim obyektlerini kurmağa isteyler. Endi boş yer kalmadı. Bu yerleri biz gelecekte yine cemaate Hoşkeldi sakinlerini toplayıp müzakere ederek ve bir karar alansın. Belaya 5 kasabasının sakinleri de cami teritoriyasını kengleştirmek akta rica eteler. Mında olar medrese ve abdesthane kurmağa niyet eteler. Якуб Леонидович, вот одна вот как бы просьба. Вот до конца вот следующей недели вот с имамом района, с имамом мечети, вот отработать, вот определить границы там этой мечети, посмотреть, где еще вы предусмотрели, чтобы мы сразу люди понимали, где перспективное развитие может быть вот духовной и религиозной там сферы. Kasabada bala bahçesi kurulması için toprak damartası ayrılığı akta mesele keskin tura. Damartanın maksadlık kullanımını dönüştürmek gerek. Территорию под детский сад из парковой перевести в ДДО. 8 месяцев мы уже ходим, земли нет отвода. Детский сад уже однозначно не попадает на следующий год. Şimdi endi Belaya 6 kasabasında 700 yerlik mektep, Belaya 5 kasabasında ise sport kompleksi ve medeniyet evi kurulacağı boyunca invest pasportlar hazır. Bu obyektler federal maksadlı programaga kirsetilecek. Плюс 95 объектов – это доп. Потребность. Вот в числе этих 95 объектов мы со своей стороны включили строительство детского сада на 260 мест, строительство дома культуры на 300 мест, строительство спортзала. Yerli sakinlerini emde cemaat nakliyatının işi, elektrik teminlev ve çöplük çıkarılığı gibi meseleler rahatsızlay. Ruslan Balbek Ersual'ge dikkat ayırmağa söz verdi. Договорились для того, чтобы было понимание разрешения их, то есть четкие сроки, ответственные в рамках Госкомнадза с участием города договорились отработать вот предварительные дорожные карты. Епосы суаллерine Ruslan Balbek şahsi nezaretine aldı. Muracatlar Kırım yolbaşçısına yetkizilecek. Gelecek haftanın sonunda ise mebus toz teşkilatlarının reislerinin görüşecek ve olarga meseleler boyunca tedbirler planını takdim edecek. Sultaniye Istakayeva, Giray Abdullayev, Millet için. Qırımda onbor melili hamilge keçirili. Bu vaqta Qırım Cumhuriyeti Cemaat Palatasının toplaşıvında Vezirler Şurasının reis muavini Irina Kiviko haber etti. Da 44 regional leyha işlep çıkarıldı. Onlardan 39 pasport endi tasdiqlandı. На 2019 год у нас уже запланирован объем 10,6 миллиардов. Соглашения на финансирование у нас заключены из реализуемых на 21 миллиард, это с федеральным бюджетом на сумму 10 миллиардов. И профинансировано у нас на 1 августа было 2,5 миллиарда. Хастаханелерде, мектеплерде, ФАП, веб-полис ноқталарында әмді ұзақ ерлешкен көйлерде сүрәтлі интернет пейда олачақ. Бұақта Қырым Жумхуриятның ішкі сәсет мәлімат веб-бағы везірі Сергей Зырянов хабер етті. Бұл мақсадларға 400 миллионға яқын рублей айырылды. 78 миллионов будет реализовано в этом году и будет подключено уже 82 объекта. В 2020 году 101 объект будет подключен и в 2021 году 132 таких объекта. Всего 315 объектов будут подключены непосредственно за государственные деньги к широкополосному интернету. Сентябрьнен секас күні кечірілечек сайлавлар үшін әмді 2 бенге яқын жемат көзеті жықайдатылды. Олар үшін Қырым Жумхуриятның жемат палатасы қатырламалар азырлады. Ахмет Жеткеріч ве Ялта шәрлерінде көзеті жилер үшін дерслер кечірілечек.
Қырым Девлет Шурасы бинасының оқ тарафыны енді алтын екі башлық қартал ярыштыра. Бұл конструкцияға ве оның ерлештірілмесіне регион бюджетінден 300 000 рублей айырылды. Қарталының өлчілері емкенліктейім ұзынлықта 2,5 метрге яқын. Оны пластиктен ясадылар. Гербінің ұсту вакуум алтын боянин ортөлген. Конструкция вашаретлеріне емдек коррозияға даяна біле. Берекетлі Қырым. Ахмеджет районын тарларында анды 7,000 тоннадан зияде себзе желді. Да насыл берекет топланылажағы ақта Альмас Аблакимова тариф етмеге азыр. Анастасия Юркева енді қазары башлаған қызылчығыны жия. 72 яшлы нефахаджы күн берекет топлай. Вот такой зеленый мы не рвем, выбираем розовый. До черноты мы не доводим, мы собираем его. Но чернеет это уже спелый очень. Жиылған сон қызылчық пыше емшай 15 іштедені барет бригада күнде 1 тонна қырмызы ейждия. Күн бұтарлада 90 ішчі чалыша. Олар қавычларыны чешетлерге айыралар. Валентина Ратникова саба 6-дан башлап тарлада чалыша. Сегодня это морковь стоят фуры. Московская область отгружает по 7 рублей. То есть цена вроде бы низкая, но за то, что большой объем хорошего высшего качества моркови сегодня это востребовано. Яқын тараларда дереотты сачылған. Оны ярымадада бірінші кере остүрелер. 13 гектар ерні четтел машиналарнен суаралар. А как понять, что вот морковка созрела, что ее пора вытаскивать? Она, понимаете, начинает вот желтеть листочки. Когда листочки, надо ее раньше убрать. Чтобы не полностью сухая, а ее надо убрать тогда, когда она зеленковатая. Дереотны ярымададан бутун Русияге еткезелер. Оның япрақлары кесіле, юыла ве sonra ящиклерге қойып, алып кетелер. Одна семечка для того, чтобы ее посеять, 2 рубля стоит одна семечка. Он в теплице растет 45 дней в теплице и 4 месяца растет на высаженный. Фитосовхозның тарлаларында ен чешет қарпызлар Россия. Аттасары ве урлықсыз сойлары бар. Бескосточковый арбуз, который не имеет большой культуры в Крыму, но уже народ попробовал, вот как вы, да, этот арбуз, он уже по другому отношению, он гораздо слаже, он гораздо удобней, его мякоть гораздо плотнее. Эвелері муэсисияның епсі тарлаларында иляч өсімлеклері сачылайды. Оларны четелге алып кете еделер. Елда 1 тоннадан зияде, ама санкциялардан сон фитосовхоз Себзеват островына кечмеге қарар алды. Когда приезжают поляки, у нас венгры приезжают в гости, они говорят, а почему вы в Крыму, вы не пьете тархун? Ну как? Ама бунин берабер 1 елда 100 тонна иляч өсімлеклер истисал етеле муэсисе девле қол тұтывынен инкишаф ете. 2018 сене девамында муэсисе қарарнен 2 миллион рублей яттырым әлде етті. Альмас Аблакимова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Сердце Крыма адлы хайрия фонды онкология хасталығындан азап чеккен адамларны мұсылман Құрбан байрамнен хайырлады. Лезетлі зияфетлер яш Қырым татар ижраджиларының ерве ойынлары Ефетов адына хастаханеде ятқанлар үшін сыджақ ве достане муытны яратты. Мы же помогаем не только такими мероприятиями, мы же выезжаем, у нас выездная паллиативная бригада создана, которая выезжает на дом к неизлечимым тяжелобольным людям. Помогаем, пока не вошли в ВПРовскую программу, обеспечиваем всех памперсами, средствами личной гигиены, там одноразовые простыни, салфетки, все по уходу, что касается ухода. И в дальнейшем вот мы сейчас входим в медицинскую лицензию и хотим продолжить. У нас есть врачи, у нас есть специалисты, медсестра, врач-онколог, психолог. То есть у нас мобильная группа создана, которая выезжает на дом и оказываем вот такую помощь. Сердце Крыма адлы фонд егібен 18 сенеден берле чалыша РАЙ фондның гунулелері хасталар үшін мастер-класслар, театраль темашалар, татлы зияфетлер ве бақшышлар азырлайлар. Бұл ел бұрынжы кере мұсылман Құрбан байрамненде хайырламаға қарар алдылар. Эти мероприятия, они как бы объединяют людей в борьбе с таким тяжелым недугом, потому что наши больные только могут понять, как, оказавшись вот в таком положении, с таким диагнозом, с конкретным, много наслышавшись, много начитавшись в интернете, ну, в понятии так, человека, что рак, любая онкологическая патология – это самая страшная болезнь.
Бүгін Ефетов адына хастаханеде 400-ге яққан онкология хастасы болуна. Клиник диспансерінің әкімлері айтқанына көре, бойлы хасталарының сайысы ел-елдан арта. Ярмадада yüksek яңғынлық қафы бекленілі. Бұақта Қырымның февкуляды вазетлер везірлігі тенбейлей. Идари Жұмхуриетінің иялесіне бұл деварде қавсызлық қайдылеріні реайет етмегері жайты. Февкуляды вазетлер олған вақыт экранларыңызда көрген телефонларға мұражат етмелі. Жұма ертесі августың 16-17 гечесі Советская мейданындан Суворовский спуск деген ергеже соқақның қысмы қапалы олажақ. Бұл Александр Невский соқағының капиталь тамирынен бағлы. Айланмақ үшін Менделеева соқағындан кечме керек. Бұқтақ Межет мемориетінің елбасшысы Наталья Маленко хабиратты. Қырымчақлар сериясындан 9-й китапнақ Межетте тақдиматталар альманақ доғма қарасу базарлы иқтисадиетчі Евсей Пейсаққа бағышланды. 500 нұсқада басылған китапны Исмаил Гаспринский адына медиамеркезіне шаратты. 260 сайфелік жиынтыққа қырымлы этнографларының мақалелері, очерклері ве икейлері көрсетілді. В медиацентре издано за годы существования медиацентра, за годы деятельности, всего 2 книги. Это 9 книг альманах, но мы вот издали 8 и 9 альманах. В этом году мы презентовали, еще у нас выходила книга «Крымчаки» Ачкенази. Альманахны пайтақтымыздың китапханелерінден ғайры Қырымның деге регионларында тапмақ мүмкін. Умумен китапны Ярмаданын 120 китапханесі әлде етті. Шымдықы дақаға бойыпсы қаберлер кележек яйнымызны 21 бұчықта қачырманыз. Қайырлы ақшамлар.